Što tebi pomaže da se nosiš sa stresnim situacijama, kako se nosiš s negativnim komentarima na društvenim mrežama? Pa definitivno dolazim u stresne situacije, kad su neke promjene u pitanju ili kada su kraći rokovi. Najčešće na to utječem sa fizičkom aktivnošću. Volim trening i on me jako opušta. Kad dođe do stresa, stanem na loptu, odem na nogomet ili u teretanu i onda je sve bolje. Jel ti uvijek pomagala fizička aktivnost ili si to nekad kasnije otkrio o sebi? Od malena mi je pomagala, bio sam hiperaktivno dijete i roditelji su me na sve doslovce upisivali. Nakon par treninga od stolnog tenisa do gimnastike, karatea, nogometa, došao bi doma i šutao loptu od zid. Jednostavno tako je bilo kroz cijeli moj život. Trening me ujedno i ispunjavao i smirivao. Mislim, to je super da znaš koji je tvoj ispušni ventil, jer nekome pomogne neka lakša aktivnost, ali ti si zapravo tip osobe koji pomaže to da je jako aktivna. A ovaj drugi dio, negativni komentari na društvenim mrežama, kako se s tim nosiš? Pa sad se definitivno nosim drugačije nego što sam prije. Na početku sam znao ulaziti u razgovore, bilo je situacija gdje ulazim i u konflikte, gdje pokušavam objasniti ljudima zašto nisu u pravu, zašto je ovaj video dobar, da sam ja u pravu. Ali s vremenom postaneš imun. Neka stvar je situacija da ti bude stalo do samo mišljenja ljudi koji su bliski i naravno roditelja, djevojke. To je to. Si shvatio zapravo da ovi ljudi koje ne poznaješ nisu toliko bitni da bi njihovo mišljenje uzimao u obzir? Da, doslovce to. Znači, ne mogu ja nekog uvjeriti da misle drugačije i ne mogu oni mene uvjeriti da ja mislim drugačije. Jako teško, jel?